سەرۆکی پاکوردەی ئیبراهیم خەلیل باران میوانی من لە ستودیۆیە دەبخێر هاتێکێکی ئیبراهیم خەلیل ساڵاتە یان و پیرۆز بەکێکی ئیبراهیم خەلیل سپاسدارم ساڵاوەیەن و یا ملەتێمە هەر چوار پارچەی کوردستانێژی برات پیرۆز بە بڵا ساڵێکی خوش بە ساڵا 2021 پشێکی خراپ دەرباس بوو ئەس ئومید دکم کۆ ساڵا 2022 ji bo miletê me hê baştir be hê geştir be. Ji sala 1923 ve ev dê bibe 100 sal salekî wekî xweşî miletê Kurd mexabinî ve derbas nekir taybetî jî Bakurê Kurdistanê. Sala 2021 ji bo nasîna vê pirsgirêka mezin kekê İbrahim. Yani nabêna 25 milyon Kurd li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye. Sekna beramberî vê pirsê li Tirkiye çawa. Yani eva 7 sal 2021 û 1921 eva 7 sale devleta Tirkiye heye û piştî Lozanê jî ewa tesdîq bû ku welatê me bûye 4 parça. Parçeyek jî li Bakur li Tirkiye maye û li wê derê jî parçeyê herî mezin nêzî 2 milyon Kurd heye. و اوا 7 ساله جی حقی وان تی بن پیک کرن وک انسان ناین قبول کرن وک جواتک ناین قبول کرن و نه حقی وان هيا نه هبونا وان تی قبول کرن نه زمان وان هيا و حتی نها ایروجی اواج 21 لکوچ کری 25 شیخ سعید سو حیشتا درسیم 7 ساله جی کرد سری هلددن شردکن دمرن تین دالقاندن هجی متن مافی خال باکوری کردستانی نستاندی. لی باکوری کردستانی 2021 تشت گلکی آسایی رودا. مد گرافیکی دچی پیشکش کرد که ابراهیم خلیل که جمیل سیرتی که حفظ الله ل خارپتی ل العزیز. پاشیوی که حجی ل وانی سی بیناسین گلک آسایی گوتن گو ام کردن زمانی me Kurdiye, navê welatê me jî Kurdistan e. Ji ber wê yekê hatin girtin. Kekê Hifzullah şikar hate avêtin. Yani ev sekin, heta kengî li Tirkiye, heta ku ev pirsgirêk çareser nebe. Li gora bahweriya te, pirsa Kurd jî di nav de. Tirkiye dikare ber bi demokrasiyeke modern. Demokrasiyeke ku bi rasî li ser erdê bersiva xwe dibînê pêk were. او سال 1990 ده حتی ایرو سیاست که کردان یا سیویل و لگال ده ترکیه ده کار دکه هیا جه ده 2015 یا 16 یا ورواجی سیاست ما بچکی ضعیف بو و تک چو هر گوده چه تک تچه جبر و چاره سری ده سیاست ده نه هات دیتن گلی کرد وکی کسین جمیل تاش کسین حفظ الله کتوم اوانا وک کسین سیویل در کتن و هیجار پاراستنا کردستانی کردن. ده 2021 جبو ما او رابر کرد که لشونا سیاست مدارن کردستانی لشورا روشنبیر و کسین عقلمندین لازمه جه کردارا پیشنگی بکن وان کاری خو نکری لی کسین سویل کسین جریزی کسین اسناف آن اکادمیسیان یک درد که و دو بجاف داره کردستانه. اوه سدی جه لواز بون ضعیف بونا سیاست کردایه لی ترکیه از نه باورم کو جبو دموکراتیزه کردن جبو دموکراسی پلان کوان هبه اوانا هر دم دخوازن لکردستانی حکم خوا روا ببینن حکم خوا بمشینن جبو ویجی ندیاره یعنی اوانا تپرا پلان و پروژه دولتی است تخمین نکم در حق پرسا کردان دا چاره سر کردن پرسا کردان دا کشه کردان دا هبه و جبو ویجی پروگرامه که چی بکن که ابراهیم خلیل نها ده گرافیکا مدشی در باز نها به مخابنی بله باکوری کردستانی راستیه که شرکی چکداری کو PKK بری بد بیه هیا اف نزدیکی 40 ساله انجام وی شریجی بردستانه بتایبتی جبو خلکی باکوری کردستانی او قاس گنجنگو جیانا خوش دستایی لی برهمی وی لی باکوری کردستانی مخابنی و کو نکتیه دست. لآلیه خباتا سیویل دموکراتیک یا کرد. کو خباتا سیویل دموکراتیک یا کرد لباکوری کردستانی
زێدەتر باندۆرێ لە ڕایە گشتیا کوردجی لە ڕایە گشتیا جیهانیشی دکە گۆرا بیر و بەهوەریاتە یانیش ئالیە پێکێکە بە گاو بەر بە خەباتێکی سیڤیل دەموکراتیک و ئاوێتن هەروەها tevgera siyasî ya Bakurê Kurdistanê jî piştgiriya xebata sivîl demokratîk ya Kurd got dikare di asta cîhanî de zêdetir bandorê bike xwe bidê pejirandin dê ji bo rewşa Bakurê Kurdistanê çawa tu dibîne wê baştir bibe lêza te 2013-14 yanda ev tişt gelek hate nîqaşkirin û ew pêvajeyeke çareseriyê hebû ku li Tirkiye ev dixwastin ku ev meseleya Kurdî ev keşeya Kurdî bi awayekî sivîl bu awayekî di nav siyasetê û demokratîk were çareser kirin lê tê xuya ku ew îşa nemeşiya ji ber wê jî çekberdana PKK daxilbûna wê ya nav siyaseta legal an pêşketin û bihêzbûna siyaseta legal bi awayekî aqame bû ji ber wê aqametê jî niha îro belê rast e ew 40 sal şerekî gelek mezin hate dayîn bi hezaran bi deh hezaran xort û keçên Kurdan şehîd ketin û mala Kurdan hate şewitandin gundê wan hatin şewitandin bedeleka gelek mezin hate dayîn lê li hember vê ev tiştekî biçûk jî yanî wekî mafê zimanê Kurdî bibe fermî me ew mafa jî hê nestandî li Bakurê Kurdistanê ji ber wê jî ev belkî xwazî ev kar bi awayekî baş bi awayekî aştiyane çareser bibiya lê îro rewşa îro da ne Tirkiye dixwaze qebûl bike ku pirseka Kurda heye ne Tirk dixwazin ev mesele çareser bibe û ne jî hêzeka Kurda heye ku vê ew kek İbrahim Xelîl niha ev yek nekara saateke li Bakurê Kurdistanê niha li aliyekî peymanên navneteweyî ku heyî neteweyên yekgirtî yekîtiya Ewropa peymanên din ên navneteweyî çerçeveya mafê mirov de nasandina mafê ziman nasandina mafê zarokan ku bi zimanê xwe dayîkê perwerdeyê bibînin niha ev yek di peymanên navneteweyî de yek ji xalên herî giring e li Bakurê Kurdistanê di vê çerçeveyê de tevgera siyasî jiya Kurd tevlî tevgera sivîl demokratîk ya Kurd ku niha platforma zimanê Kurdî heye hez Kurd heye çendîn xebatên din ê ji bonî zimanê Kurdî heye piştgiriya wêna mesela di sala 2022 jiyan de divê derbarê de dikarî pêngavekê erênî bêne li gel xwe ji ber ku çendîn rêxistinên Tirkiye partiyên siyasî yên Tirkiye jî yani wekî axaftin wekî propaganda dibêjin ku ew jî piştgiriya vê yekê li gorî şertên mercên îro ez texmîn nakim di 2022 de tiştek were guhorîn lê dîsa jî eva siyaset e di siyasetê de 24 saet jî demeke gelek dirêjin lê li gorî şertên îro li gorî tiştên îsal bûyînî sala pêşme jî ew ê dîsa ev zilim dewam bikin lê belê rast e heqên Kurdan ê rewa hene û li gorî yekîtiya netewan li gorî UNESCOyê li gorî ew dezgehên navnetewî divê Kurd heta îro ev heqana bistandana lê li Tirkiye rewşeka nû heye êdî ew guh li saziyên navnetewî jî nakin ew ye îro Mehkemeya Ewropayê derheqê Tirkiye de qeraran dide dibêje ku lazim e hûn zû bi zû bêmehal bînin cî lê ewana jî nayên cî mesela ne tenê ev heqên sivîl di nod û di diyan sisiyan da doza cizîrê hebû jî temê 22 di însanên Kurd kuştibûn ew doz îsal ket li Şemdîn lê di 2005 da 4 kes hatibûn kuştin û ew faîl li ser sûc hatibûn girtin ew dawana îro ketin ew meseleye Konyayê yani Kurda berdin ziman û heq û filan û bêvan êdî nikarin canê xwe xilas kin rewşa îro gelek xeter e Kurd jî di 2020 da yani 21 da hem bandora koronayê hem krîza ekonomîk al Tirkiye Kurd gelek rewşa wan xerab bû di 2022 da înşallah wê baştir bibe Spasiya te dikim kekê İbrahim Xelîl Baran serokê giştiyê Pa Kurd gotu mêvanê